Kurumjari ISTV Paumyang Tabir Punampu Taram Oksari Maroi Papauda Manipur National Register of Citizens 1951 Pangbangam Drehibagi Chap Chaba Kudam Pangle Pau Sandonong Pizari Manipur National Register of Citizens 1951 Pangbangam Drehibagi Chap Chaba Kudam Pangle Hiramasigi Matangda Hauzik ILPS Isuga Mari Lenana Chawna Zayat Nabalairibani Hiram Sita Report Ama National Register of Citizens NRC 1951 amadi Census 1951 da Yumpam Orga Mito Kandokwa amadi Lamdam Sigi Yellow Missing Kanava Inner Line Permit System Chana Hanava Yana Sirol Ama English Machapan Marfu the Su Matam the Vice Minister Arcade Durendraga Yo Hobuda Lucing Kiba M2 amadi M Skoki Lucing Masingasu Yana Sirol Ama NRC 1951 Uhodana Inaram K Saturday Sastana M2 and M Along Manipur government, I did Matamda, Mr. Viramba, Arki, Durandra, Luxing Saka, Ruga, other signed on him. Foreigners say Masima identification 1951 da BCR or identification Toba. The regarding deportation Danakoi jointly centered a pursuit of Minava. The identification gi Kanusida, based over the sea, Census Village Directory. Aduga National Register of Citizenship using the base Toraga identification process including voter list using the base Toraga identification Satavadoni Register C Ude Madu Ipuna Matam to the Labor like the ICD government key Tabagni. National Register of Citizens of India ki website gi phangba paw gi matung inadi register asi census 1951 da base tawgadabani India ki citizen khudimaki maming matha amadi akupa waro yawba register ado deputy commissioner amadi sub divisional officer singi office da thamki 1960s ki angan ba saruk tadi register asi police ta transfer tawkhre haba wafam mayek seng palli sahi asi gi September gi tang 30 da Political Analyst Leok Thabam Sarachandrana RTI gi matengna Manipur gi Home Department da NRC 1951 gi copy leibra leirabadi copy ama phanghanbiu haijakibada thadumakki tang kunmari da Joint Secretary Home S Rupachandrana census ki record Home Department da thamde haiba paukum pirki amaromda Sarachandra gi atopa RTI gi paukum amada Ministry of Home Affairs ki makhada leiba Directorate of Census Operation Manipur na NRC asi karamba authority na same kibano haiba khangmangamde Maramaduna Africana family wa Pau Odok Panganmangam de Haiba Paukum, Sahi Asi October Gitang Tranitoida, Pirakibana, Register Asi, India da Amadi, Manipuda, Laitre Haiba, Mayak Chengale. Yumtang Nariba Asamgi Oinadi, English ani Ohum dagi, State Government, Warep Loro Tunda, India Parliament, Yona Pukalaga, English ani Mapanamati Tarada, Sendo Tunda, English on Sapon, Humdrama Togi, Marski Tang Kunmarigi, Ahing Nong Yaina, cut off death Oiduna, State Asi citizens, Resta Tabugitaba, District Kirk Natana, Ayaman Luchin Crack. Manipur gi oina su state government na achetpa prep loduna changsilabadi miyam gi apamba thunglabay natrabadi miyam ne ihokya horobasu athubada kanaba phangani haibagi thajab leitri National Register Citizenship si leitrabasu aikoina identification di voter list ko matamatam election amadagi amada laiba voter listing adagi khogi village directory dagi adagi maram chadana khogi village amasong forokpa maram chadana missing hangalpa area toroga sum chatpa matam di kanana kanano ahen wala ibsi karai dagi no haibsi thido ko dum yagani camera person tomba madi amugaloina na pogdam jai bathiam ranjan District Headquarter da Laiba Office Sangnai Nakada Staff Singi Mathakta Sarkar na Matik Saba Action Lawdrabadi Committee on Protection of Tribal Rights Sandel District na Action Lawragani Haidi Ahum Laksuba Oina District Headquarter da Laiba Sarkar gi Office Singa Chatuna Yangsuluraba Matungda Committee Asigi Cherola Sina Makhatana Office Kara the Head of Department Fawa Yauna Staff Sing Sangnai Nakaram da Bathengnare Office Kada Staff Singi Mathakta Sarkar na Athuba da Action Lawkhatpi Haidi Medical Directorate की State Tobacco Control Cell na Sinduna National Tobacco Control Program की matang da State Level Advocacy Program ama ngasi Hotel Nirmala da pangthokre Imphal West amadi Churachandpur gi tongan ba stakeholders sing Health Education amadi Home Department na chingwagi miyoi kya su saruk yaki
भारत सरकार की हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की रीजनल डायरेक्टर एल आसानंदना इंग्लिशिंग अनि मापनदगी इंग्लिशिंग अनि तरा फावदा अवांग नोंपोक लमदम गी मनुंगदा मणिपुर असि हिदाक मना सिजनबगी चांग मांगखि मसि सिजनबना सेल थुम चादिंग तौबद नतना अमांगबा ओइ हाइखि डॉक्टर एस बिमला कुमारीना हिदाक मना सिजनबना हक्सांग सोकपगी मतंगदा वांगांखि मेडिकल डायरेक्टोरेट की एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर कोमोलिनी फोंदोखिबदा भारत हिदाक मना सिजनबगी चांग वांगखलकपदगी कंट्रोल तौनबा भारत की डिस्ट्रिक्ट तरादा अहानबा ओइना प्रोग्राम असि चथबा हौखि हिदाक मना सिजनबगी चांग वांगबा मणिपुर दसु अहानबा ओइना इम्फाल वेस्ट अमदी चुराचांदपुर की ओइना प्रोग्राम असि पांगथोकपनि हाइखि पोजिशन द इंडिया की ओइना लाइकेबा वर्ल्ड की ओइना थिरकपदसु अखोइसे याम वांगना लेरे अदुगा इंडिया की ओइना सु मिजोराम की हेक मथंगदा अखोइसे लेरबनेना मसिबु क्रमायना कंट्रोल तबदगी हाबसि यामना जेक्सनना अखोइना स्टेट असिगी दमकता यामना थोना पांथोकना नेशनल लेवल दगी होनरबने ब्रह्मपुर विमेन्स एसोसिएशन की नौना साब संगम लमदमदुगी निगोंबम हेलेंद्रो कौब मियोयमना संगाखरे संगाबगी थौरम अदुदा एसोसिएशन की प्रेसिडेंट एन पूर्णिमा से अमदी एडवाइजर टी मेम चौबिना चिंगबसु सरुक याखि मिसिंग यामजदबा कांगलुप मचाबु कांगलुप अचौबना योचिन बिगनु हाइना हंदकता नागा ओलु यादे हाइना मसामकी मयुमदा नोंमैना कापतना हातख्रबा वालुंगलो आइमोलगी लोइनाबी चिन्नै हिंगना फोंदोखरे ngasi JCILPS amasung Human Rights Alert anina famungda laikanaduna leiribi चिन्नै हिंगदा मतेंग पिबगा मरी लेनाबा थौरम अमदा महाकना वाफम असि फोंदोखिबनी टेंगनौपल पुलिस स्टेशन की मनुंग चन्ना लेबा आइमोल ngairong village दा लेबा महाकि युमदा मतेंग पिबा चतबा अदुदा जॉइंट कमिटी की कन्वेनर इंचार्ज के एच रतन ह्यूमन राइट्स अलर्ट की डायरेक्टर बबलू लोइतोंगबम अमदी निपको की प्रेसिडेंट मोडोल मरिंगसु सरुक याखि हौखिबा चाही असिगी अगस्त 19 के अंगनबा अयुक्ता NSCN IM नि चिंगनबसिंगना आइमोल जातिबु नगा ओनगदबनि हाइबा यादबदगी कापतुना हातख्रबा वालुंगलोगी लोइनाबिना मखाताना फोंदोरकपदा आइमोल जातिदी आइमोल ओइना असुमक हिंखिनी अचौबा फुरुपना फुरुप मचासिंगबु योचिनगे खनबिगनु असिगुम्बा थौंग असिना चाही लिसिंग अनिगी इतिहास लेरिबा मणिपुरदा कांगलुप नाइबगी वाकलोन खलिबा मखै शांति पुरकपा ngamloi मखोइगी इमुंग मनुंगदा चथरकलिबा थौंग असि अकी तुजुंग फावरे मसिदा सरकार सेक्शन थरंग लौखहनिंगबगी अपांबा फोंदोखि अमरोमदा सरकारना हौजिक फावबदा करिगुंबा mateंग अमत्ता पिरकपा लेते हाइबा वाफमसु फोंदोखि एड्स टेलीफोन हेल्पलाइन सर्विस 1097 की मतंगदा मीडिया सिंगतगी ओइबा नेटवर्किंग प्रोग्राम अमा ngasi खुयातुंगदा लेबा मैतै लेमरोल सिनाई संगना सिंधुना लुक ऑफिस ता पांगथोखरे थौरम मदुदा डिस्ट्रिक्ट एड्स इम्फाल वेस्ट ऑफिसर डॉक्टर एस गोपाल मैतै लेमरोल सिनाई संगी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर एसी गांथोइबी अमदी मीडिया पर्सन सिंगसु सरुक याखि एसी गांथोइना इंग्लिशिंग अनि तारा हुमदोइदगी 1097 हेल्पलाइन सर्विस असि हौदोक्तुना एड्स का मरी लेनबा खंगनिंगो वाफम सिंग टोल फ्री नंबर असि की खुथांगदा सर्विस लाकली चीफ फंक्शनरी MC रिताना फोंदोखिबदा एड्स हाइबसी करिनो फजना खंगद्रबा मियोय कया मणिपुरदा लेरी मणिपुर की ओइना इंग्लिशिंग अनि तरा मरी फावबदा HIV पॉजिटिव ओइरबा मियोय लिसिंग निफु मरी चात्रुक कुनमरी लेरे मसिगी मनुंगदा नुपी लिसिंग तरा निथोय चामा हुमुद्रा माथोय यावरी एड्स की प्रॉब्लम हंथाहनबदा अचौबा थौदांग लौरिबा हेल्पलाइन सर्विस असि BSNL खक्तदा टोल फ्री ओइरिबा असि अतै प्राइवेट कंपनी सिंगसु मैक्सना सिंधुना यावहनबिरबदी हेना मपुंग फागनि हाइखि डॉक्टर एस गोपालना मणिपुरदा एड्स की डेफिनेशन असि चादा मरफुतरा निपानदी खंगनरे अदुबु मसिगी मतंगदा ममुत ताना खंगबदी यामना वाटली 1097 हेल्पलाइन सर्विस असिना भाप ताहनबदा अचौबा थौदांग लौरि हाइखि confusion लेनबा मयाम जी फरकतना नॉर्मल लाइफ ता संगकतना आइदु छात्रना मागी स्टडी दा मपुनिंग चंगकपा अदै मागी डे टू डे लाइफ ता ngसागी नुपी ओइरो नुपा ओइरो मागी एक्सीडेंट तौरुबदगी माना ISIBS पा मनी ना माना चिंगनबा लेरंबा मयाम दो क्लियर ओइबदगी ngasiदी सिगी टेलीफोन हेल्पलाइन से याम कानबा मोरे नेरोका FC संगाफमना पॉइंट 18 फंगदुना तरा सुबा मणिपुर स्टेट लीग राउंड की मकोकता लेख्रे ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन ने सिंधुना इम्फाल की मपाल कांगजेबुंगदा खुमुकसम इंगोसा सिंह मेमोरियल ट्रस्ट ने स्पॉन्सर तौदुना टीम तरा निथोइना सरुक यादुना सथरिबा तरा सुबा मणिपुर स्टेट लीग के ngasi अयुक सानाकिबा तरा मथोइ सुबा अरोइबा राउंड की मैच दा नेरोका FC संगाफमना ट्राउ क्वा कैथेलबु गोल मरी अमदा माइथिबा पीख्रे
Neroka FC gi sangafam gi goal sing adu offer Imeka Christiana match ki taruk suba kontra mari suba amadi yangkai mapan suba minita goal humsan gi atopa goal aduna wairan thanna match ki yangkai taret suba minita sanki draw kwa kaithel gi amatangai raba goal adu M John na match ki humpuni pan suba minita sanki sathari balik asida M khabam na point kuni thoi phangduna ani suba nisa thangmai ban na point kun phangduna ahum suba amadi FC Jaleng Sadar Hills na point 38 phangduna mari suba da laikre mathang thagi November amada Neroka FC ga FC Jaleng Sadar Hills ga knockout ta thengnaragani state league round gi makok oiraba Neroka FC sangafam gi coach Gib Raikhan na mapan suba state league ta champion oikibagum handak sahida su soidina champion oigani haibigi thajabalai mapan lam gi sanaroi Imeka asi mamang gi match sing da mahaki performance thiram labasu haujik tamna fagalakli mathang gi match sing da mahak na fajaba performance piragani haibigi thajabalai haiki ada koi na hujik ta amada pungani sanaduine ada koi na hujik angang sing recipe bi aba pire aduga koi na recover tawbi aba tawalle aduga hujik koi na semi final si kanna koi kana bo nagani aduga koi gi halaman sing dagi club ki dagi fan me am dagi agi tarap tagi coaching staff ki tarap tagi akoi kana bo kanna di honagani akoi gi loli kitang walak pa communication walak pa understanding walak pa hardly hujik player akoi Manipur gi akoi Neroka gi haitare Manipur gi player gi mingje hujik mal ayamul khangri adi yamlubni na adu ama ni di khange adu ground su adu ka saning bugi muchu pawi adu yamna ordinary player oidabuni na ups and down laiba haitare adi apaw player ko na tang lairu bonati akoina sum Manipur gi weather Manipur gi charing chang Manipur football si ejes yagadra haina akoina sum khitang loiba lairu raga purakpani adu marang makta phajana sanai marang makta phajana sanadi adu semi final di maso phajana sanar kene bi asani. Thank you. Half long da pangthokadaba Taramathoi suba Sam's Cup 2015 da saruk yagadaba Imphal East District Football Association gi sanaroi sing ase Imphal thadokre team masigi coach na AFC C license holder N Sarat amadi team manager na H Surlan joini Assam na Manipur bu maithiba piduna Northeast Interstate Zone Badminton Championship ki senior amadi junior team gi title lokre state nipan gi badminton sanaroi amadi official sa Manipur na saruk yaduna DM College campus ta laiba Manipur Badminton Association gi indoor stadium da sathariba Northeast Zone Interstate Badminton Championship ki sanakiba junior team da Assam gi Harajioti Niyok men's singles da Manipur gi L Unil Kumar gi makuta maithikre girls singles ta sanakiba match da Assam gi Asmita Salihana Manipur gi N Angitabu maithiba pikre boys doubles ki sanakiba da Assam gi Rishabh Sarama amadi Raj Shekhar Das bu Manipur gi K Dinku amadi K Mangit ki makuta maithiki girls doubles ki sanakiba da Asmita Saliha amadi Manali Boragi Jurana Manipur gi M Somibala amadi N Purnima gi Jurabu maithiba piduna Assam na Manipur bu set ahum sinoda maithiba piduna champion oikibani senior team gi sanakiba da su Assam na Manipur bu set ahum amada maithiba piduna champion oikibani Chatkiba tang kuntaruk tagi hauduna kuntrama thoi phawba chathariba National Vigilance Week kamari lenana Regional Institute of Medical Sciences RIMS Imphal na ngasi Institute asigi A block mamangda thorom pangthokre thorom aduda RIMS ki director Professor S Rita Deputy Director Y Rajendra Hamadi Medical Superintendent Dr M Amubasu sarukyaki atai staff sing yauna thabak thorom khudingda kathokpa loinana thamoi sengna mathau pangthoknaba punna wasak lauki Maroi bapau amukhana Manipur da National Register of Citizens 1951 phangwangam je haibagi chapchaba khudam phangle Midyang tabi punang po amukhana khurumjari